nkuo no begu da me kan wasema ngu e wo TPP na e wo fan biem A plus ye wote me no wona me mpere bibia ho minimade chen ma school chen mo certificate papa chen kwase afunu wote dimpa wo twa exam se no wa feli aboa ukwanom wo wie ne wie no biebie wano a twa petition say me say na difu e wo castle na me stop wo MPP achi a wodi kakra no ye ba power no no gina habo custom officers and now wo ho ato mo habo no container we ne beba no dia banji na di we see panyini we see container we no akoto no and officer MPP ba say ye ma wo A+ mokro no u register wo company 1 week papa and akodi oil aduma or box MPP constituency chairman wan and nya box aduma ye MPP constituency secretary wan and nya box aduma ye MPP wo organizer wan and nya oil e box ye MPP regional chairman wan and nya box aduma ye within 1 week no na di mpanfo dina wo wie ye a fe de scan ba no aduma bia wo kroma bia ye mfa ma wo wie ya wo say MPP die ni nya hwe na mse krache to boase wanya we anya we wo say am ye monyemade ana yade wo say wonya hwe ye bisa wa wo say ayampa na no kura ye fia bi wo fia bi campaign be na ye ya wo lift oil wo by box wa ye fia bi aji petrol 2 car and that Sanya ni nyina abɔ nti na me so na abɔ because me so something fun so me ko bisaya president man go ahead ma stop what you say Kwalebu supply bia be ba ho na ye di amount supply bia be ba Kwalebu wo ma mo nto mo Kwalebu ho enti wo so boss no onya 60 years na so nkofie enunti wadi nanado atemadia babesi ne wo papa wa bobra che nanado wo nam hoy wo papa wa bobra che nanado ne mowre kra ne nanado yepe ne mowre nanado mowre abobra che wo papa udin samfun na se mampanyini nsoso so a now je fuwe e wo castle ajip nhwehwem na mahama de no kra de wo se na sem e kina wi obewu nkrata me de baba abonten sa oye no was so nima matia me du kra start ho investigation no ja ahokoye enam se wo kana wo ntiase enti wi nti onja na nse no wa jimi nti kan se ma men so o ke kan kwase asem awia o se na ona bo Canada Japan ta boa ampipi no wa firim on kan ho but no PNC ni CPP mra power. Also be to MPP na utu o mo na wo fine. Tell let say makama hama because they say no wo ton attachment nti wo kan bia mo. E fine case no wa raise no so onima so wo tie na numra go to police here because say asem no gusu da ho na dance ya me de call ye nti no me ya ntima mfre me biem so onima me catch go them find out from them. Such a lowly, folly person. Such a lowly, folly person. Ati baby, because what you nyare, na ma kire say, MPP no, wo ba dwane da ben. A wiase adwuma nyina ye mfa ma wo. Nti why better? What the panyini bia atem e wo krom ha. Because why better ye ma mokro no nti. Na nkrofo a wo di do mo containers wo. Habo no, e ton die no, o nto aba. Enkrofo na obu o mfato ha bo no nto aba nti ye ma nwu o mfato nwu MPP wo me da dise manhu wo na me fa ase wo wura ma boa bi ntina na nse no me nka wasem no me fa ase wura ma boa bi ntina na nse no wasem nhia me bo wa ye beta na anam wo sara de oye okroma ne se onama na onye obi bu no fa so 5,000 no de akọ Isile gon ho madam fubi tonton ka ye friend Dukes no akọ Dukes
and then Mr. J 5,000 na fa car in mamma yere. No dia kofa or dia kofa kurum. No dia oria no dia kwakosiwo. Dan niama. Unya box sika. We lift it oil na no. And I de kwa ware auntie. We de kwa ware auntie. Nti wadwene nya adwuma. Wadwene nya adwuma. Bible say you na danger so. Wadwene nya adwuma nti. Ukwa ware maami obetima wo na aboso. Yapon. Correct any embarrassing. Amadi $15 million. Now kwatena baller so. A plus kwatena baller so. Now you know who baller so graphic no fa no friend say a petition. Kwatena baller so no we are. No one needs to yo 2 who say graphic na no afa baller so graphic. No kita graphic nja koma IGP say be petition ni. Na nim say as petition no kwa say nga ka kire mahama ko bakata sa asem ne de nkonko kan na ehu. Unim say asem no kwa ya under investigation dada. O pese ye petition ya. Wo A+. Me na me call mampanyin ho. Ana me say ma ye nhwehwemu ahu say A+1. Oje Patrol Castle. Ya enye no ne ye ka kire Ghana fo. We must stop him. Ana president say me stop no. And you can say A+. Oje Patrol Castle. So I'm telling you today. Ana me stop because you come for. Some person IGP investigate to obi okrom ha. Enya oil sika no $15 million na mahama wi aye no. Senka wutimi research ya enya wadwena wu a. Na wadwena wu a. Na so wutimi research ya. Ka wo ba research say sa asem no kwa ye investigate mahama wo ho a wadi $15 million. Enti na no me see so wa asem perfem no. Me sura ka me nti so biem. Me ka kira wo nese wo petition no ukonom ri wo baller so na wani so ye ututu na obi graphic ono so koja na fa say ye petition o petition dia koma IGP a kira petition say Åbronye say wo A+ now Oje Patrol Castle into omunya nhwehwemu. I'm telling you say A+ so ye bema write that petition say wo now Oje Patrol Castle. Na me ko bisa mampanyin say in what capacity ana mampanyin so ni nipa o man sa akonya no and to go there and stop na me ko stop wo say me meti na ma sorry mo nyina mo kasa okro man so mo ya akromfo say me meti na ya say me ya ti na ma sorry na ma ko ba bi aban adwuma efo difu e koye aban adwuma na ma ko akopake me car say ye mu patrol mu me car mu because your friend Åbronye nti kwasia oti Kwåme na wo say me wo na obo nyoma na do baaye wo na abo abembe bom nti abembe bom no na de ayi MPP ba power 2016 na abembe bom no na timidi party ba power CPP ko position 1966 ada na nko bo nyoma ma power foolish boy sa wo nyoma timidi party ba power 1966 ana CPP ko Ada na unkwa sign contract say me A+ me team board no my party ba power. Enti CPP for mon fam na me monyum. Ono niema na nche me respond because why a bitter. What benefit che MPP for mo de party ni buy. Wonyum funwe. Bonuma PNC for. Bonuma CPP for no mo mrapa. Ukwati TPP. Me no you wontim fa ho toto me. Ukwati TPP no manfa da kropa ngu no. Ukwati TPP say eno na wodi ebe akire se Ghana ha 2020 no wo TPP na manfo di wachi no me use one day pe enegu no na mo ni wachi biem enti wona me be pe wo se wo ti na odi akire se wo betu MPP amanyoku na tu agu na mka kire se wo no da maka wa